Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sizimbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu umshana wako fuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizala uthumbula tshatshatsha utshatshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane umaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba ontombezi yancumela insizwa zemkhombisana esincane saphuma ehlathini kuseni ngovisa livuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamugxamu sathengakane lakha lathi ngihamba theselo sitha lathi ngahava ngumjabulelo ngomamatheka komngakhe ngoba njalo nomamatheka kuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede isikhohla amasokazi ngokokudabuka abafowethu ngidabuka eSandanezwe esigodini sikaMaguyane la ngidabuka khona. Uma kukuthi umusha kule channel ngiyacela abafowethu ukuthi usubscribe ushayele lona ibutton lelibovu wenzele ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyibone. Angiphinde ngibonge futhi kakhulu bafowethu ukubona bonke abantu abathe basubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Lokho nje kukodwa bafowethu kusho lukhulu kuthina nathi kusenza ukuthi umsebenzi wethu asiwenze ngokukhulu ukuzikhandla nokuzimisela ngesizathu sokuthi uma siwenza siyazi ukuthi abantu ozoya kubona abantu abaningi kakhulu. Impunga Yesintu ke bafowethu ayikayiqedi iminyaka emibili kodwa isihlanganise 30,000 subscribers. Ngithaka ngibonge kakhulu bafowethu ngeimpunga yesintu ngiyacela nawe ungaka-subscribe ukuthi usubscribe ngoba uma nawe usubscribe ababukeli bempunga yesintu TV bayabonakala ukuthi ababukeli abaningi kakhulu. Nami ngiyimpunga yesintu uma khona umfanekiso oqoshiwe kufanele ukuthi ngiwenze noma khona isihloko efanele ngikhulume ngaso. Lokho ngikwenza ngokukhulu ukuziqhenya ngoba ngisuke ngazi ukuthi umyalezo ngizodlulisa kubantu abaningi kakhulu. 30,000 bafowethu mkhulu kakhulu. Ngiyimpunga yesintu ngithi isandla sedlula ikhanda bafowethu ngiyacela ukuthi niqhubeke futhi nisubscribe. Lokho nje kukodwa mina ngiyakwazi ukuthi kungikhuthaze. Angiphinde ngikukhumbuze futhi nawe ungaka-subscribe ukuthi ukusubscribe abafowethu akudli imali kodwa ukusubscribe akusho ukuthi wena yonke into efakwa kuleyo channel uyafisa ukuthi makukhona into entsha engenayo ukwazi ukuthi uyibone uthole notification. Ngiyacela ke abafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ngiyimpunga yesintu ngithi isandla sedlula ikhanda abafowethu ngokuthi channel yethu ingakaqedi ngisho iminyaka emibili kodwa sikwazile ukuthi ihlanganise ama30 abantu nje abaziwayo ukuthi ngempela kule channel masifaka ukuthile na kanjani bazokubona isandla sedlula ikhanda ke bafowethu. Ngiyacela ke nawe ungaka-subscribe ukuthi usubscribe. Uma kuukuthi uyafisa ukuthi uthole olunye lolwazi silikhulumayo zikhona incwadi esizibhalayo sithini isintu amava abahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu uyazithola ezitolo zakwa Adams and Greeks na online futhi uyakwazi ukuthi uzithole uma ungena ku website yakho kwa Adams uthi www.adamsbooksellers.co.za uzokwazi ukuthi ufake i-order lakho noma ngabe kuphi bese benza inhlelo zokuthi uzithunyelele. Kanti uma ukuthi usifuna kuyona impunga yesintu nathi siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele. Kunabantu okuthola ukuthi bafisa isikhathi ngempunga yesintu uyakwazi futhi ukuthi ufike kumina la eMphelandaba sizohlala nawe phansi sixoxe bafowethu ngoba ezinye izinto ngeke sakwazi ukuthi sizikhulume siziqede efonini ikakhulukazi ke nje ku WhatsApp bafowethu. WhatsApp ngeke sikwazi ukuthi sikhulume into ejulile ephethe impilo yakho ngeke sikwazi ukuyikhuluma ku WhatsApp kodwa umbuzo umfishane suke sizokwazi ukuthi siwuphendule kuona WhatsApp. Uma unento ejulile wazi ukuthi into yakhe ejulile musu kufuna ukuthi siyixoxe ku WhatsApp size siyiqede. Abantu abaningi ke bagcina sebengithethisa ukuthi impunga yesintu awuphenduli. Akubona bonke abantu bafethu ukuthi angiphenduli kodwa nibaningi kakhulu bafowethu
nibaningi kakhulu ngisuke ngiseza nakuwena hayi ngoba nakuthi ngiyakuziba kanti kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka ifoni uthola ukuthi ayikho kumina ikomunye uza kwethu ongisizayo manje kwesinye isikhathi uzofunda umyalezo uthola ukuthi impendulo angakwazi ukuthi abe nayo kufanele ukuthi abuze mina kanti mina ngisahleli nabantu emphilandaba sisajulile sisacubungula izinto ezithile ngiyacela ukuthi ke bafowethu ke ningixoleleke kuleso senzo leso enisibona ukuthi mhlambe ngicina ningaphenduleki hayi ngoba ngingathandi ngiyimpunga yesintu nami ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi nginiphendule nonke kodwa manje angikwazi ukuthi nginiphendule nonke ngesikhathi esisodwa kodwa nakuwena ukuze ngikwazi ukuthi ngigcine ngifinyelelile kuwena ngikuphendule ulithole usizo kodwa ke nje bafowethu engigcizelela kakhulu ukuthi uma kuukuthi ufisa ngempela into yakho ijulile mhlawumbe uzawukwenza umsebenzi ekhaya khona umsebenzi othile angithandi ukuthi sikhulume kuWhatsApp kodwa woze mphelandaba ngoba leyo nto idinga ukuthi siyihlaziye kahle siyicubungule kahle sikunikeze isikhathi wena wedwa uma sisemphelandaba ke ucingo asiliphendule ngoba sisuke sinake wena nenkinga yakho ukuze sikwazi ukuthi sikunikeze umhlahlandlela ekuyiwona isikhathi ke futhi esihlalayo emphelandaba kuba yihora lonke sihleli sicubungula inkinga yakho uma futhi singakaqedi asikuxoshi ngesizathu sokuthi kufanele ukuthi usizakala abantu ke sebeke bafika emphelandaba bazokwazi ukuthi bakutshele ukuthi isikhathi siyakwazi ukuthi sikunikeze sona siyakwazi ukuthi sibe nesineke sakho uma uphambi kwethu kodwa kuWhatsApp bafowethu angikwazi ukuthi ngempela ngingakunikeza isineke kuWhatsApp wena wedwa ngoba manje nabantu baningi kakhulu bafowethu ingakho ngiyimpunga yesintu ngithi ake ngizicelele lapho bafowethu ukuthi hayi kabi kodwa ngiyacela ukuthi mhlawumbe mawenza iphimbo eliqoshiwe lingadluli esikhathini esingangomzuzu ngoba uma sizodlula esikhathini esingangomzuzu mina kuyangilimaza lokho ngoba ngisuke mina ngihlele ukuthi njengoba abantu bebaningi ngizokwazi ukuthi mhlawumbe ngizame ukuthi ngibaphendule bonke kodwa manje uma ukuthi wena uzosenda iphimbo eliqoshiwe othola ukuthi linemzuzu eyishumi okusho ukuthi lokho abantu abayishumi labo esebelibazisekile ngoba angisezukwazi ukuthi ngibasize kuzofanele ukuthi ngihlale kulona lephimbo eliqoshiwe elimzuzu eyishumi ngiyacela ke bafowethu ukuthi uma uyidinga ngempela impunga yesintu yenza inhlelo ufike kuyona izokusiza ikunikeze isineke ikuchazele yonke into othola ukuthi uyayidinga ngaleso sikhathi uma wenze njalo na kanjani uyokwazi ukuthi usizakale inkinga yakho leyo yobunayo ikwazi ukuthi iphele ayikho ke bafowethu into ebaluleke njenganani nolwazi mina amakhehla amakhulu angitshela kahle nje athi mfana wena uyinyanga elapha ngolwazi ayikho mina enye into engikuphilisa ngayo ngikuphilisa ngolwazi bazokufakazela abantu abake bafike emphelandaba uma ufuna ukongenisa abantu abadala akuyi mina abakangitshela omkhulu mhlawumbe ke ngenzeka ukuthi basazongitshela kodwa into abake bayisho bake bathi mfana philisa abantu ngolwazi umuntu ngimiyalele ngimhlahlele ukuthi uma sewongenisa abantu abadala yini ayoyidinga ngenkathi sebangenisa bayokwenza kanjani uma kufanele ukuthi kube khona inhlambuluko ethile bayoyenza kanjani leyo inhlambuluko bodinga imbuzi ezingakhi njalo njalo angakatshelwa okanye angakagunyazwa ukuthi mhlambe ngihambe ngiye lapha emzini womuntu ngithi ngobenzela cha engisho ukuthi ke bafowethu impunga yesintu okwazi ukuthi inyanga elapha ngolwazi mawufikile kuthina sokunika umhlahlandlela sithi nanga umhlahlandlela hamba kini uyokwenza umsebenzi ofunakala ukuthi uwenze makufanele ukuthi enze isithebe sizokunika umhlahlandlela thina masesihleli nawe emphelandaba ukuthi lo msebenzi uzowenza kanje nakanje nakanje mawufika empepheni uzokhuluma kanje nakanje nakanje uma usuwenzile futhi angeke uzuyikohlola uyobheka ukuthi uhambe kanjani ngeke uzuyikohlola awuhloli uma uyalelwe impunga yesintu ukuthi yenza kanjani umsebenzi awuhloli kodwa into eyenzakalayo uzibonela wena kuba khona impawu ezithile kuba khona amaphupha athile ozowaphupha uma umsebenzi ungazange wamukeleke uzoba nempawu ozozibona ukuthi lo msebenzi ebengikwenza awuzange uzowamukeleke mawemukelekile futhi ithongo lajabula nakhona futhi lapho uzoba nempawu futhi ekuzokwanzeka zona okanye uzoba namaphupha athile ozowaphupha ayizinkomba zokuthi lento kade uyenza izwakalile ethongweni lento kade uyenza ayizange izizwakala ethongweni ngenhlanhla ke iningi labantu esike silisize thina silichoshise uma lifuna ukwenza izinto cha lonke impela like libe nenhlanhla yokuthi izinto zihambe kahle umuntu uma kade ngenisa abantu abadala cha impela impendulo ikibuye
umuntu makuwukuthi kade mhlawumbe enzela ingane yakhe yaphuphuma njalo njalo kade enza lo msebenzi lo azokwazi kahle ukuthi uyafisa ukubona ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Cha, akakaze kona ekohlola kube khona impawu nje ezithile ezimkhombisa ukuthi ngempela lento akade yenza izwakalile kwelamathongo, lento akade yenza ibe impumelelo. Asishoko ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlezi kuzoba impumelelo. Njengoba ngisho ngithi uma mina ngikuyalelile uhambe ukwenza umsebenzi ngeke uzuye kohlola, kodwa kuzozicacela kona. Uzoba nephupho okanye kuzoba khona impawu ezikukhombisa ukuthi lento kade uyenza ibe impumelelo, lento kade uyenza ayizange izibe impumelelo. Kodwa kabekho abantu othola ukuthi makade sibayalelile ukuthi benze umsebenzi kuke kungabi impumelelo. Cha, ayabekho. Ngaphandle ke komuntu ke ozofika esezongitshela ukuthi namhlanje ngenza umsebenzi hayi lo muntu loyo mina angikwazi ukuthi ngimsize. Ngiyamtshela ukuthi akaqhubeke nawo umsebenzi wakhe ngoba ngiyazi ukuthi umsebenzi uthinta umsamo uyinto ebucayi kakhulu. Ngeke ukwazi ukuthi uzongitshela namhlanje ukuthi ngenza umsebenzi impunga yesintu ngiyacela ukuthi ungisize. Kufanele ukuthi kube khona isonto noma kube khona inyanga umsebenzi usazowenza, ngoba sike sicubungule kakhulu izinto eziningi. Sibuze umlando wasekhaya ukuthi ekhaya imisebenzi into vele yenziwayo noma kanjani. Uma futhi umuntu sibona ukuthi lo msebenzi azowenza akufanele awenze, siyawudiliza simtshele umuntu ukuthi awuhambe kuye ekhaya ufike ubatshele ukuthi lo msebenzi lo awusezukwenzeka, kodwa usuzokwenzeka kanje. Ngesizathu sokuthi sisuke singafuni nathi ukuthi uthi wenze umsebenzi bese emva kwaloko kwenzeka izinto ezimbi, sisuke sikuvikela lapho thina. Mina kuyenzeka ngempela kufika umuntu sebehlelile bewumndeni ukuthi bazokwenza umsebenzi, mhlawumbe omunye uthola ukuthi bazokwenzela umkhulu umsebenzi, omunye bazokwenzela umama, bazokwenzela ubaba, bazokwenzela ugogo. Sithi masifika thina siyicubungula lento simbuze imibuzo ethile, sibone ukuthi cha lo msebenzi akufanele ukuthi awenze, kodwa kukhona indlela esigcina sesimnikeze wona umhlahlandlela. Sithi cha ke lembuzo ebenizoyithenga ningasayithengi, yenzani umsebenzi ngalendlela kanje, nenzena kanje nakanje. Emva kwaloko ke nobe senilithola igunya lokuthi nikwazi ukuthi nenzeni lo muntu, ngoba uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi wakini uma kuukuthi imisebenzi ayikade ingenziwa ngeke wena uzuthi usizokwenzela uma wakho benomkhulu wakho nokhokho bakho bengazange baze benzele umsebenzi. Izinto ezinjalo ke bafowethu esike sizicubungule nezenza ukuthi uma ungifonela usuthi uzokwenza umsebenzi namhlanje ngingakwazi ukuthi ngikusize, kodwa ngike ngithanda ukuthi uma ufisa ukuthi mina ngikusize uma uzokwenza umsebenzi ngike ngithanda ukuthi ungitshele kusane isikhathi mhlawumbe kusane esonto ukuze sizokwazi ukuthi sibonane siyicubungule kahle leyo into enjalo. Ke bafowethu akuyona into esingayixoxa ku WhatsApp, akuyona bafowethu into esingayixoxa ku WhatsApp. Kungcono ocingweni uma mhlawumbe ungishayelile, ngoba leyo nto iyakwazi mina ukuthi nginike ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngikubuze imibuzo ethile ukuze sibone ukuthi lo msebenzi ozowenza akukho yini la uzoqhatha khona ugcine manje uthi wenzile bese izinto zakho zingahambi kahle. Kodwa ke lilonke bafowethu ngike ngithande kakhulu ukuthi uma unento ejulile woza sizohlala phansi emphelandaba siyibeke phezulu kwetafula sicubungule bese ngikunikeza umhlahlandlela ozokwazi ukuthi ukusize nawe ukwazi ukuthi ubone umehluko. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela futhi ukuthi nudlulisele nakwabanye abantu ngoba nabo ngiyafisa ukuthi yonke lento bengiyikhuluma bakwazi ukuthi bayizwe. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV ukuze nathi sizokhula kakhulu njenganamanye ama channel. Ngiyafisa ukuthi nje kulonyaka sithi siugoqa kushawa uzibandlela sibe sesihleli ku 50,000. Asibonge kakhulu ke bafowethu bese sithi nje impunga. Hey,